Kahit ko nga isuro ka na tayo dyan, how to pray for the sick. How to pray for the sick. Kasaluti kasandi, mangikararag ka rin di masaksakit. May isang biblical truth. Ngayon, may isang mission di church, mangikararag ka rin masakit. Amen? So, mabanda yun dyan. Praise the name of Jesus. Karkaro tata, ado ti masaksakit, ado ti tatrangkaso. Katsaan nga bas-bas tanga tarangkaso. Okay? So, ar-aramidan ti enemy, kayat na nga destroyin ti tao, iti saksakit. May isang trabaho ti enemy mang destroy iti tao mabayan ti sakit. So kailangan at ti church amon tayo how to pray for the sick. Iti James chapter 5 verse 14 and 15. Ito yung start. Okay? Basahan tayo. Okay, so ditoy, is any sick among you? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. May isang akwa ditoy, pang beginner pa lang na ito dito'y anointing with oil pang beginner kay kasati mang agas ti masakit. Tada ito'y palang ada na nasanay dangay jay kwa jay ada ti maipahid kasyay nawan ti maipahid no kunam lang ijay nukunam, kurang di daduma riyay. Tati kaya't dadama ipahid. Iso nga, dayto'y naggapo, dayto'y ti old covenant. Anointing with oil. Iso nga, the old covenant, maus-usar dayto'y. Anointing with oil. Tinaduma-duma pamayan. But ijay new covenant, kadwa na nga nangusaran dati oil, anointing to pray for the sick. Amen? So, iti may isa nga, ikasa ti may kararag ka rin masakit, mangusar ka ti anointing oil. Amen? Ulita ka, how to pray for the sick. Dito'y verse, anointing them with oil. Amen. Okay. Ada na gini ta tao nga na anointaram ti oil sa da believe nga mahilan da. Isu nga mayat da itoy. Amen. Oh, praise God. Pangalan tayo iti anointing oil. Sikan ati mag-anointar. Sikan ati may kararag. Hangka pa nagkita ti paggatangam ti oil. Nga na-anointaran. Iti mang anointar mo lang di mangusar. Ada nagkita duma kay laklako na di oil. Ngayon pre-anda. Pero that should not be. Hanggang baling nga business na ito.
Amen? Iso nga kaniyak, ijay bagyo pinerd ko riyay. Kay di damo ti healing service tayo dyan, na isulok na ito'y, magsigatang na ti oil, ngayon da pa ano intaran, da pa ilihans, ini-stop ko riyay. Na-rebuke magpaiso rin ita tao, pero this is not for business. Amen? Kat kung nanda na nagpaano yung tarbiman, usaran memit ka DJ balay mi. Pero, no natin masaksakit, mabalin, may lians ko rita, usaran nyo, kami lang kayo matlanan mga lati, oil sa'yo paano yung tanong ka nakat, lilinyaan nyo, DJ balay nyo, that should not be. Okay? Iso nga, in-stop ko rin. Amen? So nga, mangusar tayo lang ti oil, sino ti may kararagmat lang? Diyan mang i-pray. Amen. Tapno hang balin nga kasla anting-anting. Kasi no, itiaramidan tayo kat, ang ikararagak ti oil, sa ko ikarga-karga ijay, container. Sayo panalalaan. Asla anting-anting na istasyo na ito. Kasi madidi dyan. So, kanya ka-approve ka rin aramid ng teraduma kasi at that moment, kailangan nyo ito oil. Diyan yung i-pray. Kausaran na apo Diyos say oil. Amen. Kat no kakayo matras, mabalinmat nga umay kayo magpaiso, iprean tayo man na ito'y oil ta, o sarak man ijay. Mabalin. Ngamhana ka gilaklako to oil, nga anointing oil. Ken sana ka gidudulin. Amen? Okay. So kung na ijay, nga anointaran nyo ti oil. Ulitak madan, di may isang ikasan, di may karag, ti masakit, karkaro na giti agdadamo nga namati, mayat nga usaran tayo ti oil. Another scripture, Mark 6, verse 13. Kailangan tayo rito eh. Basa. Naidiritso pa dito ay olive oil. Ito NLT. So makita nyo dyan, inususar nga talaga na iti apostle. Iti mang anointar. Iti masaksakit. Iti oil. Biblical, scriptural, iti mang ikararag ti masakit with oil. Amen? Sige, sublan tayo ni James. Apostle James 5:14. Sa gaysa lang tigas sa tayo ta, maaawatan nyo launay. To verse 14. Are any of you sick? Han nga naibaga na ito'y noan niya nga klase lang ti sakit. Kung nanay jay, are any of you sick? Kiti advice, you call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. Okay, anointing. Nagikararak ka dumasakit, anointaram. Anoint. Anya ti anoint? Tira dumasapsapuan. Anoint. Irab mo. Or ibuhos mo. That's how to anoint. To rub or to pour out. Nawatan nyo tayo Ilocano na di. Isapsapom. Ipahid mo. Or
ibuhos mo. Adati ay agdadamo ay kararak ti masakit, nga gusar ti oil. Hanggang nga na-specify idi, no niya nga oil. Kat ti mantika, oil mo lang. Di ba? Oray na gijay, engine oil mo lang. Dagijay, ususaran nyo ijay, bagyo, lotion, oil. So, dati kararag mo, unaware iso na dinapan, nagkararag ti masakit, hanagam nga mo no, anyang klase ti oil. So, awan ti tugtugot na. So, dinapan, ikararaga na kano di masakit, nalagip na garo di anointing oil. Pero awan tugtugot na nga oil. So, agsaludsod na, no daba oil. Ket awan tilana, awan dagijay, kasay nosar ko idikin ni Stermilita nga lotion. So, awan day, nalagip na kano, nga timantika, oil mo lang. So, sinaludsod na da mantika, isuwate adda, so tinusar na kat, hanapay nga mo how to use it. So nga kaibukbuk with yung mantika. Pero nahila niya masaksakit. See, that testimony niya, may isa nga preacher na to namjagdadamo iso na nga, mangusar ti oil. Iso nga, effective, dagiyay klase ti oil. Pero, para tapno, mas may met matena nakit, kung saran tayo ti olive oil, or coconut oil, na hindi kakasay matena na. Amen? Okay. So, ti oil kung saran tayo, dagitay, biblical oil, olive oil. Pero, I believe, ije coconut oil, I believe ka nagidyahay. Udian tayo palang data mantika. May met pa lang nagigay Johnson BB oil. May met pa lang nagigay, inususar ko nagigay. Kat effective. Pero mantika, jak pa yung usar ito rin na mingsan. So, ala ito yung specific na oil, olive oil, or coconut oil. So, how to use it? Ulitin ko manan, how to use it? Pour out or rub. Ijay body or ijay masaksakit nga part of the body. Jay ayan ti pain or ayan ti disease. Amen? Okay. So, pour out or to rub. Dito kahit nasa wanti, anoint. Ala. So, madadal tayo. And then, into na mga anointan kayo, di masaksakit, you need to use the name of Jesus. Okay. Tapno mayor ornos ti outline yo. How to pray for the sick. Jadadalan tayo. Okay, James chapter 5, verse 14 and 15, and Mark 6:13. How to pray for the sick using oil. Okay. So, ti panang ano intar iti oil, biblical, scriptural. Amen? But karuan nga usaran tayo rita, talaga beginner. Kaya napiksa ti pamati na, wando lagi jay, ninmato ti level na, believe na ni jay Holy Ghost lang. Amen? So, kay, anointing, pour out, or to rub. Habang anointaran nyo, or ipo-pour out you,
Anya ti usaran yung anagan? The name of Jesus. Tiniparensya tayo, kada iya kulto, ti kulto hadaw saran ti in the name of Jesus. Panupadasan lang usaran di ay, agkuha mo lang kadakwada. So, siyempre, the evil spirit against tinagan ni Jesus. Amen? So, ada tayo ti mangusar nga believer. In the name of Jesus, the anointing oil. Okay? In the name of Jesus. Apa yung in the name of Jesus? Because isulat ito ng ited, kada tayo ti authority to use oil. Apa yung in the name of Jesus? Isulat ito ng ited, kada tayo ti authority to use oil. So by His name. Okay? So anointaran nyo, di masaksakit, in the name of Jesus. That's verse 14. So nga habang ipapahid mo, in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, madalusan ka. Oh, in the name of Jesus, ma-recreate ka. No, kailangan natin recreation. In the name of Jesus. Kasi amin, ibagam noan niya iti mangyari ijayan anointaram. Hallelujah. Okay. So that's it. Verse 15. Next. The anointing oil will need faith. Kung ano dyan, such a prayer offered in faith will heal the sick. The anointing oil mo lang, kailangan ti faith. Kasi no magkaroon ti faith, the anointing oil. Ano di kahit nasa one ti oil. Picture the Holy Spirit ti oil. You need to believe in that. The oil, Holy Spirit, ti may isang i-representar na. Kailangan na biliban nyo rin. Amen? That's the power of that oil. You need to believe. Nga jay oil, Holy Spirit, iti representar na nos-usaram. Iti masaksakit. Namin na ano na ito eh. Dati time hindi ka dito bing me. Ag-convulsion da, panatang da, ada lagi sakit, kadakwada. In-apply ko tinaduman nga mo. In Jesus' name, in-apply ko na dyan, lay hands, in-apply ko iti, cast out, halata nahilan. But, at the time nga nag-usarak ti oil, ijay da nga nahilan. Amen. At ito may isang pilay, ijay 50, a highest point ini. Napan kami kat binilin ko, matumakder ta nagpig sa ti power. Kat agkapot pi man ijay diding, takuna na nga tumakder, ta paralyze nga rod. Idi, manunga minutos, nga kalakalayat kat badila ta, matumbala ta de sa kanan tumakder, nag-unget, konak gamin nga hanak ka makatakder kat, kunarakit din. Sakit tinti inong tana. At agbanwan dera ka jay. Apa yung tahanga binmangon na kat nagpigsa ti anointing. So nagawit kami nga na uupaya ka jay. Tapay ka tahanga tin makder.
Idadaki jay balay, agkarkararagak, agsisikak ti leading ni Apo Diyos. Kat kuna nagsubli kayo manin. Ngam ano yung taram ti oil. Kailangan ti aramidam, tunay na ano yung taram ti oil, bayamon, agawit kayon. Kasi ay. So nagsubli kami manin. Nangala akong ti oil. Di napan kami, kano yung tarak langan di saka na. Pahid ko langan. Ninalpas nga ay pahid kon, kawit kaming kinimisis. After, iti manungal daw, adati mangbirbiro ka na kami ijay market. No ayan mi kano. Ket nadamag mi nga jay na-paralyze. Sinmurot ta, after 3 days mo kiniday, nakabangon. Ket nagna. So, makita yun dyan, nga sabali ti power, ti anointing oil, karkaro awan nang nangag na ti word of God, mayat ti jay. Amen. So, ado itinahilan ti anointing oil. Amen. So, practice ko rin doy. Karagod dyan, agpapapray no mamingsan. So, kailangan nga patsyem. Idajay kat prayer of faith. Kailangan na patsyem. Nga dajay oil, picture, ti Holy Ghost. Kaslama lang di communion na. Nag-communion kayo, kailangan bilibam nga di tinapay, body of Christ. Kailangan na bilibam nga di arak ti ubas, blood of Christ. Han nga talaga nga blood of Christ, han nga talaga nga body of Christ na tinapay, nga at the time, i-receive mo nga body of Christ. Kung ano ba Diyos, this is my body. This is my blood. Hallelujah! Dito kasana na ito'y faith nga gandar ijay. Kailangan nga daam mo mijay oil. Nga ti oil, picture, ti Holy Ghost. Hallelujah! Simbolo. Pero bilibam nga jay oil ken Holy Ghost nagmi-mix yung power da jay i-anoint mo. Hallelujah! So kita nyo namang ordain tayo. Ibuhos ko jay oil. Kat kaduan ngay jay. Talaga nga even the crowd. Kat adati ma-feel da nga power. Amen? Because of that oil. Hallelujah. Sumayat pa kiti kumano kasi ti kaadon ti buhos mo ti masaksakit. Hallelujah. Kay pour out ka kanyanan. Amen. Okay, so, kailangan the prayer of faith, ije anointing oil. Kat magkaroon ka lang the prayer of faith, no amom ti picture, or kahit nasa one jay oil. Dito'y mataramidan ni Lord, and the Lord shall save or make you well. Sino limang paimbag? Si Kaba or sino? The Lord. Limang paimbag in the Lord shall make you well. Tikat na sa wala ay, agbasi ka, hindi kakayahan ni Lord no anya kaya ng agasan. Hanggang ag, batay nga jay oil timang agas. Hangas si kamat nga nangi anoint timang agas. The Lord who is within you will heal the sick. So trust in the Lord. He will heal the sick. So ni Jesus, awantihan nga kaya nga sakit. So ti anointing oil, awan ti saan namot nga kaya.
Why? The Lord will make you well. Amen. Oh, hallelujah. Last part. For example, dadya nga tao ket nagbasol. Kailangan ma-forgive. Amen. Last part. No, ganoin kayo ti oil, ket ada ma-discern nyo nga sin. Ijay, uno ada amuyo. Forgiven you. Han nga click sa anointing oil, no hang kayo mang-forgive. Ti oil, Holy Ghost. Ti picture na ket ti Holy Ghost mang-cleanse ti sin. Amen? So, kailangan nyo rihay nga discernan. No nakabasol, forgive. Ni Jesus, no, kakarag ti masakit. Bagkatom tayo damkat, magnaka. Picture na gabi ay, your sins are forgiven. Ti may sakayat na sawen. So nga daday paralyzed, nga imbis nga bagkatom tayo dam, katagawid ka kunana, ti may sangin baga na, tayo di basbasol mo, napakawandan kin ka. So ano mang agas tayo, i-release tayo yung forgiveness of God. Amen. In Christ, you are forgiven. By His blood, you are cleansed. Kakasilang dihay, tapno na i-receive niya tao, ag-click, ag-work, chay power, iti anointing oil. Okay. Naalayo mat siguron. Iti pa nag-pray di masakit. There are two ways. Dua nga paraan. Number one is that they asking God to heal the sick. One way. May isang paraan, dawatam, Ama nga Diyos, I pray, dawatak kalinisam ti sakit na rito'y. Dawatak, kas marigan ti rikiriknaan na, panatang trangkaso, dawatak nga, may kat ti trangkaso panatang. Yan. I pray, nga may restore ti healing. Health na rito yung body. As far as high blood, I pray, Father God, na rito blood pressure na rito i-normalize mo. Amen? Tapno ag-normal ti blood pressure na rito I ask you to repair this body. Kaya kasjay, prayer niyay. Amen? Number two, nga way, sa two ways nga rod, is, tayhan ka nga pray, you need to command. Ito yung asking in the name of Jesus. Acts 3, verse 1 to 6. Ano yung kasanda, Peter and John. Ijay masaksakit, ijay beautiful gate. So nga, discern nyo ay usaran the Holy Ghost at the time. Amen. Okay, pagkibasa man, verse 1, hingga na verse 6. Beside the temple gate, the one called the beautiful gate, so he
Okay? Ano ba nakita yun dyan nga nagkararag na? Awan. They use the name of Jesus. They use the name of Jesus' power, authority. They just commanded the paralyzed man. So na yaw susaran tayo no, insan. Makakuman tayo ijay. Tao. Hanggang mo palang ikararag, Lord, on natom ti sakala na doy, kay bagadan bumangon ka. Tinangan ni Jesus, ket magna ka. Tumakder ka, kasi ay. Sumaysa na dyan klase, iti, mangipray ti masakit, pero that is, taikonan ni Jesus, nga anyaman nga dawatan nyo itinagan ko. Tati prayer ko magamin, anyaman nga dawatan nyo ti ama tinagan ko. Pero adaday sursuro ni Jesus, ti John 14 verse 12 to 14, anyaman nga dawatan nyo tinagan ko, aramidak ka na kayo. Isura ito'y. So akaslating kastam, dinawat mo, lang nga itinagan na Jesus, bumangon jay tao. Nirikwisam isuna, kinuman mo isuna, by the power of Christ's name. Amen? So kasi ito usaran tayo, nag-ipipray tayo. Hallelujah. Aganoy tar ka ti oil, mabalin mo nga bilinan. After nga in praying, mabalin mo bilinan. Matumakderan. Tinaduma nga kararag, karkaroon na tayo, kararag na pa Ito na nakakararag na, sana'y baga, bumangon ka. You see? Isu nga the same da ito'y. Mabalin yung usaran da ito'y. Dua nga klase. Dito'y dawat nga may sa, haka dumaw dawat ti ama, nga bangunon na dyan natay. Daw-dawatom nga dyan natay nga mismo, wano dyan paralyzed, pumangon in the name of Jesus. Direct, nga kausar ka dyan, nagan, or authority tinagan ni Jesus Christ.